Ajan dun. Seromantis na sa atokar mi. Siap pendukung gula menatokar gi? Siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita gemparkan Habib Husin nih. So alami perjanjian kula sareng Habib Husin nih. Kakak masih menang malam mangken nih salah. Ini kebajaran tebel ke kula mi. Insyaallah. Ada apa? Loh, perjanjian awal. Iya. Merah di atas putih. Ada apa? Mon saya menang. Iya. Bajaran lebih tebel. Iya. Mon kok menang. Tang bajaran galak kaki. Iya. Mon kok menang. Bajaran kaki kalangko. Dada. Mak corak tak boleh sekali kok. Iya. Ada tanda ulangan. Oh. Hani serah reng bini. Aduh, sosa malolo. Iya jak sosa. Andi lake genteng. Nyaman tak nyaman? Nyaman tebeng sejeleng. Oh kok seceleng kor pelak tanggi. Oh celeng gelucong ku jerengkong bi sebini. Bi siapa? Kak tunggu apsaap iku. Iya kayak sabon sebini. Makanya genteng. Ada apa? Ada gelem alako. Ya mon sengkah. Entare kamatu. Ada apa? Gulaku minta apa kok? Ya mon tadi rokok. Pas minta ke patua. Tembeng itu. Anakku. Sengkah. Cak bini. Kadung bede. Ada. Bede kakek. Sampai mau tak bende kakek cak bini orang. Abini siapa? Sape. Sape larang setia. Bede 30 juta. Larangan sape. Ayo kakek kan 200 umur. Allahu Akbar, mantar ke engkau. Engkau kayak ngisir ke kakek takut tak kelar ya. Mata kelar aja tak yang kak. Kesaan. Beli sa kak? Oh beli sering laki cak koceng. Corak banyakan kayak laki nih, pemenang nih. Ini serareng lagi. Apa mak nih serkia? Aduh, nangis malolo. Ayo cok nyibir nih. Andi bini rati. Saya nih. Oh jadi ngaki. Lo kening rasara. Iya ngobu pembantu Habib. Ada nak kaca. Lakona abde malolo. Iya malah glowing. Sabelagu. Lek selek senyare koto. Bener tak bener? Mon golek seleng tak seberapa. Kayak ngasih dia remah. Arasanan tetangga. Bawa bang. Walandi sepeda motor. Geleng yang kui kapi. Merasa. Nggak je gosip. Tapi kakek jater kebeter kakek kan tahu. Engkau kecuali agambus bi kakek tak teman keluar dari rumah bu. Tak teman keluar bu. Cek kancan saya pemasuk. Agak dapat dia pokok copok. Ini kakek mah pegel mun pegel nokol. Tak oleh jadi RT. Mbak. Bila bakta malam. Ada apa? Tak pernah neng bengkong. Orang kurang ngetuk reng bini jok tengah dulu sakit. Siang perak tedung. Ada apa? Hatta gelem alago. Aku bari duka lagi kurang. Alago apa? Ku alandu kaki. Main janunjin. Siapa sing ngucap alago jeri ya? Oh alago apa? Oleh apa jeri ya? Oleh anak. Alago oleh bese. Oleh anak. Langsung Sebini pon pegel. Ada apa? Tak bengal sing ngucap Mak dia? pola nase laki ni. Ada apa? Mon kikir mencela.
Sore mi, pikir mi. Salah gigir sengka alakoh keluar malam. Gigir ki mancelak lopot tak lopot. Papan tekae. Oh. Lopot gak enten gitu. Lopot. Jadi mengko tanya marah bener nih bining. Pola lakin beda segigir mi sembede. Banyak orang dina. Banyak. Banyak. Reken kaki lek. Teng di melek. Pola beda sakit lek kaki lek. Gila selaki aja lah. Mun kaki nggak apa? Pala gigir mancela. Derema. Kaki lek masuk kamar. Udah apa? Mensot kulo soden. Ngalak bete. Mau ngalak bati kamu. Jaman. Olen langsung ke ding rosoro. Boleh sagak? Oh, boleh sebab apa cik semangat orang. Orang semangat. Kok adik nak laking semangat. Kayak laking semangat nih biding tak pati semangat. Apa jangan siapa ki pemanasan tanggi. Marin ketelon nih jago. Derem melek lupai saat dia. Tahu. Matua depor. Anu apa? Mak ketopok cari pantun. Kagak mau pegel. Bini kunju toju. Iya les semaria gambus. Soro aku ring telur. Bibir maronyun. Mak bisa. Aduh sosa ongku. Adik bini ratin tak tahu Aladin. Oh, beri belanja. Lada pada napai. Engkau abini tinta. Demah. Ya. Arapa? Moja Arapa? Seratin. Iya, mana bini Seratin. Iya. Monta Aladin pada nabi ini siapa? Seratin. Mak pas apa dipole ke Seratin. Aku ablorok kakek. Gimana? Moja. Ini. Moja tintatin kan kok kaki. Tin itu bahasa Arab. Di mangkota teman nemenin. 2000 bak nekor. Hibur keluar. Iya, tindatin itu kamu cantik sekali. Oh iya. Iya, mau tadi mau ganteng lo jai rangkung. Oh tadi kakek jai langkung. Iya, ayo. Ngaku TV. Balas lagi. Pesara lagi. Tak langkong mbak, tak kok kelenger janda kaki mari. Wah, tak kero nyanyi dulu kelenger. Besar lagi. Oh, dua pak. Iya. Kita. Cangguk cok hula kelenger. Ayo. Sitong 2 telo 4. 5 6 betok beluk sangat 10. Keding lagi. Sit. Makai siapa tahu. 5 6 petok belu sangat. 10 11 12 13. Apa mak tong bitongan dia? Keding lagi terus bener ya Pak. Ya marah. Dadi reng laki dikejejak paroja. Apa? Terus lagi. Iya. Saya kayak sorak di Torot. Ongguan ya? Iya. Montade reng bini dikah tak kira anga. Abang. Kok takut teh? Ya. Ya di nak punya pendukung kok takut ikisru kemarin. Apa belang? Ada berapa bang? 2. Mak berdedek ya nak kena. Mak bengak ada kocan. Asli tebelan ke gula kemarin ya kan? Oh iya boleh sengkok meyo. Aduh lah. Dok boleh seh. Mun tade reng laki, reng bini. Tak kira anga. Mun tade reng laki, reng bini anga. Anga ho. Mak ada ya? Coba aku di dapur. Oh ya nyaman kan laku ntar ke LPG pah cetut kuah. Njak buku ajem. Boleh saka? Reng laki dus potong. Tepuk tangan untuk ke laki ke lu. Wah. Siap. Awak denak lagi. Denan. Keding kaki. Saya ingat sampai labu kaki kemarin ya. Keding kaki. Mak telo labu. Dia takut terberengkak ruang. Aduh kok labu bang? Orang coba ngucap bedus. Oh semana seterus ntar kedus bedus. Reng matura ngocak embi. Ya iya pakai siapa tahu. Lakar reng bini dus matodus. Apa mak telo todus? Moncen inai TV. Bener tak bener kak? Dus matodus. Reng bini dus matodus. Kadang-kadang aguling deh iya.
Hah? Ya kayak tanggone kayak kalak kaki. Ya, kadang-kadang tanang aiker lengker dek yo. Ya biasa orang tedung tak sadar tanggi mi. Cek lengkok nemu ngak jauh, corak mimi memberi. Mi, naik sampean nih. Orang bini minta kadek ke selaki, orang bini sesoleha tangki. Soleha. Oh, tatikan muka labang di tengah laku. Duh, kaki mas. Reken teote yang gak aku. Ya, langsung orang bini sesoleha. Tadi selaki ngucak. Duh, merolek. Jadi kakek terongkok ngak dia? Orang bini sesoleha. Abang. Udah. Ayang. Ayang kok. Ada kita ngucap langsung. Kakek. Balik sami. Nikah. Kalah berarti berjalan kalangkok kapir ya. Iya tak rapat siang kalangkok. Malam kalak kaki. Hah? Siang kalak kaki, malam kalangkok. Jelas siang malam dah tak rapat. Apa ya? Iya. Lanjut. Ada nikah. Mas Roni. Apaan? Mas Abang Bentun. Sini wah. Sebelum timbang mati dipersiapkan buat kedua mempelai. Ayo. Bintang pelajar baju.